gukoreshwa cyane ku mbuga nkoranyambaga mu masaha y'umugoroba mbere ya tombe bakabanzaho ngo uvira tombe. Iri jambo mu gisirikare rikunze gukoreshwa bavuga yuko umujyi runaka wafashwe. Umujyi utuwe n'abantu barenga 700,000 wo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wafashwe n'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Dore ukuntu byose byagenze. Guhera saa 9 z'igicamunsi cyo kuwa kabiri, imbuga nkoranyambaga za X yahoze ari Twitter zegamiye kuri AFC M23 zari zatangiye kwemeza yuko inyeshyamba zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira, ariko ku manywa yose uyu mujyi ngo wiriwe mu gisa n'igihirahiro. Ingabo za leta ya Kongo na Wazalendu zihungana n'abasivili. Abakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye kuvuga yuko mu guhunga habanje guhunga abagore ndetse n'abana b'abasirikare bakomeye, bamwe burizwa indege, abandi banyura inzira y'amazi bomoka i Burundi. Nagize amatsiko mvugana n'umwe mu banyamakuru bakorera Uvira, ambwira yuko abaturage baho bamubwiye yuko umujyi ngo urimo umwuka udasobanutse neza. Mu kanya kamwe ngo bumvaga ibibombe bike bituritse, ubundi imirimo igafunga ikongera igafungura. Muri icyo gihe ngo muri Uvira hari huzuye abantu ubundi batamenyerewe neza, bamwe bagenda kuri za moto, abandi muri za taxi, abagenda n'amaguru, abandi mu mirimo isanzwe, ariko bigaragara yuko amasura yabo ari mashya mu mujyi. Ubwo erega harahagana saa 9 z'igicamunsi. Mu gihe ibyo byavugwaga, ikinyamakuru cyitwa Actualité CD cyaje gutangaza yuko imirwano irimo ibera mu marembo ya Uvira yatumye abantu barenga 20,000 bose bahungira i Bujumbura umunsi umwe. Clement Nwamba wanditse inkuru yavuze ko M23 iri gufashwa n'ingabo z'u Rwanda, anagaragaza yuko atumva neza uburyo mu gihe cyo gushyira mu bikorwa ibyasinyiwe Washington ngo ari bwo ingabo za M23 ziri gutera intambwe ndende. Uyu Clement Nwamba asanzwe yandika inkuru ati badufunze twa turi kwambuka ku mupaka kugira ngo ujye gusaba akajeto. Sasa tunafika pale, ariko tuhageze tukavuka turambuka, nikasema gisi tunafika panevere, acha tufike tunde tuangaliane. Twahageze saa moya, ariko no kugira ngo wambuke nabyo ugomba kubisobanura. Ati ubu noneho ibintu byakomeye, abasoda bakuyemo za teni, uniforme zabo, n'ibitangaza, ibibombe biri guturagurika. Ati bese ubu ibintu aho bigeze naho Imana. Hanyuma rero nandi kugira ngo ndeba akaririmbo nabonye bari kuririmba abasoda ngo bawugezemo. Didi ino video giduhe ndabona ngabasoda bari bawugezemo, no kuvuga byagiye kugera saa moya n'igice abasoda bawugezemo. Ariko nubwo bawugezemo nta declaration officielle ndabona umuntu waba wayibonye. Declaration yabaye ku ruhande rwa Kongo, ariko oya ndavuga M23 barimo baravuga bati barabeshya. Ku ruhande rwa Kongo baravuga bati turagenzura Kongo. Jean-Jacques Plus ejo bari kuvuga ko bari kugenzura na za ya Ruvungi maze iminsi 2. Bari kuvuga ko bari kuyigenzura, ariko ngira ngo urwo n'ururimi rw'ubutegetsi bugaragaza ko bari kugira abarema agatima abaturage. Ariko burya igihe